ya karai pikun beri diu berat berkuai kata karai koskan kan kapan pang kau soka ila angut lalu hak kedai semua diu ter bantu long takkan terikam dengan karena nyemtek arajar hak kendai hangling po pulau susah dengan keren itu jadi pengiam kan pas kesokan pas di tengah resolusi sebuah KRT diskusi penong kipari kata resolusi terang siapkan untuk po mobile ini artali resolusi nak yang sokar jalan pas dan penurung no dan penurung mungkin kasih kita perang dan penterikam di KRT handai kita nyemtek aing sebut jingkeli ya kita babak ulakam jung sensar kada bok jung jalan berkuai handai tang wai sawanong tang sama ilkot menjadi dia kamslen kata jingle maka jalan dalam kot kamslen yang isu ken orang no kita sempuan mereka bongsan dalam kejiki pun pak kamsim dele kamsim syukri ya kering kita jadi wai kamdai mantat hak terpen belum jingle kun sama abgani kasni kawan jangkam kecil pesat kamsim Kongkasen apalagi di dunia macam beriu, berturun sekali kan terikam. Imdai beriu bawa osong, imdai beriu bawa pet papian, imdai tang beriu, pak imdai tang kata beriu. Tinggi don kecil kepak basur, kilong kami kilong pan, kilong apa, nak kalian cuba beriu kita. Bau dam kecil juai, yang bang nangla berturun sekali terikam hak henti badai.